Hamam, staro tursko kupatilo, nastalo je u 15. veku i predstavlja najstariji sačuvani turski objekat u Nišu. Zadužbina je Mehmedbega, prvog sandžakbega Smederevskog sandžaka od 1459. do 1463. godine. Kao Džumušoglin hamam pominje se od 1760. godine. Hamam u tvrđavi je jednostruko kupatilo građeno od naizmenično postavljene opeke i kamena, zidova debljine do 1 metra. Neke od prostorija hamama nisu sačuvane, kao na primjer čekaonica ili šedrvan. Slačionica Kapaluk postoji i danas. Neke od ostalih prostorija koje su sačinjavale hamam su predprostorija za kupanje, odnosno mejdan, kupaonica Halvat, rezervoar za vodu Hazna i ložionica Đulhana. Voda se u hamam dovodila iz nišave pomoću posebnih vitla sa posudama, a u hamamu se voda filtrirala i tako prečišćena dovodila za kupanje. Danas se u hamamu nalazi Džez muzej u Niškoj tvrđavi.